49편 보겠습니다. 아, 시편. дуулал 49-р бүлэг дээрээс харъя. 모든 사람에게 들으라고 하나님께서 외치고 있습니다. За бүх хүнийг сонсоцгоо хэмээн бурхан хашгирсан байна. 1, 2절도 읽어 За 보겠습니다. 49-ийн 1 2 дугаар ишлэлийг хамт уншийе. Бүх хүмүүсээ сонс. ертөнц дэлхийн бүх оршин суугчдаа чих тавь. Хүн төрлөختний хөвгүүд, хүний хөвгүүд, баян ядуу аль аль нь сонсоцгоо. 세상에 있는 모든 사람에게 이 말씀을 들어야 된다고 하나님 외치고 있는 겁니다. Тэгмээ ертөнц дэлхийн бүх оршин суугчдаа чих тавь сонсох ёстой гэсэн. 이어지는 50장에서는 이렇게 말합니다. За үргэлжилж байгаа 50 дугаар бүлэг дээр нь ингэж хэлсэн. 1절에 보면 1-р ишлэлээр 전능하신 자 하나님 여호와께서 말씀하사 за хүчит нэгэн бурхан эзэн айлдаж 해돋는 데서부터 지는 데까지 세상을 부르셨다라고 말씀했습니다. нар мандахаас жаргах хүртэл дэлхийг дуудаж байна. 전능하신 하나님이 세상을 불렀다는 건 사람을 부른 거죠. За төгс үчид бурхан энэ ертөнцийг дуудаж байна гэдэг чинь хүмүүсийг дуудаж байна 말씀 안에 гэсэн. 부른 겁니다. Тэгээ үг рүүгээ дуудаж байгаа. 하나님의 뜻을 이 사람들이 알기를 간절히 원하는 부름이라고 할 수가 있겠죠. Бурхны хүслийг мэдээсэй гэсэн чин сэтгэлийн дуудлага гэж хэлж болно. 이 성경은 참으로 전능하신 하나님의 책이 맞는 거죠. Библи бол үнэхээр төгс үчид бурхан эзний маань үг гэдэг нь үнэн шүү дээ. тийм ээ? 창조가 사실이면 창조하신 하나님은 전능한 하나님이 맞는 겁니다. Тэгээ бүтээгч гэдэг нь үнэн бол мөн төгс үчид нэгэн гэдэг нь ч гэсэндээ үнэн байж таарна. 전능한 자의 책을 읽고 그걸 묵상하고 그걸 실천해 산다는 건 Тэгэхээр төгс үчид нэгний айлцсан үгийг уншиж тунгаан бодож мөн хэрэгжүүлж амьдрна гэдэг нь 가장 복된 삶이라고 할 수 있죠. түүнийг хамгийн өрөөлтэй амьдралаа гэж хэлж болно. 그죠? Тийм үстэй? 세상의 모든 거라는 어떤 지혜자가 있다고 합시다. За энэ дэлхийн бүх зүйлийг мэддэг их ухаалаг мэрэгэн хүн байлаа гэж бодъё. 뭘 가장 알고 싶습니까? Тэгвэл тэр үнээс юу хамгийн их мэдхийг хүсэх вэ? 어떤 아파트가 내년에 2배로 뛸까? 뭐 이런 거 알고 싶습니까? Аль орон сууц дараа жил 2 дахин их одоо орлоготой байх болоо. 울라마트로 어느 땅이 싼데 그거 값이 높아질까? 그거 알고 싶습니까? За Улаанбаатар хотын аль газар илүү хэмдэн дараа нь үн цэн яаж өсөх вэ гэдэг. Тийм бас аах. 그것도 알고 싶죠. Яа мэдээж тийм бас мэдхийг хүсэх байх тийм ээ. 그런데 더 가치 있는 걸 사람들이 그분에게 물어볼 겁니다. 아마. Гэхдээ илүү үн цэнтэй зүйлийг тэр мэрэгэн хүнээс хүмүүс асууж таарна. 돈보다도 뭔가 더 가치 있는 걸 찾는 사람들이 그걸 물어보겠죠. Тэгээ мөнгнөөс илүү үн цэнтэй зүйлийг хайдаг хүмүүс тэр хүн дээр очиж асуух. 예, 성경은 전능자의 말씀이잖아요. 전능자. Библи болохоор төгс үчид нэгний үг шнэ. 지혜가 완전하신 분인 거예요. Тэгээ мэрэгэн ухааны хувьд бүр төгс нэгэн. 그분의 말씀이 성경인 건데 Тэгээ тэр нэгний айлцсан үг нь энэ Библи байна. 이것을 읽고 정말 이분의 뜻을 발견하는 것은 굉장히 축복된 일인 겁니다. 그죠? Үүнийг уншиж түүний хүслийг ойлгож ухаарж илрүүлнэ гэдэг чинь бүр хамгийн өрөөлтэй зүйл байна. 그리고 그분이 가장 가치 있게 생각하는 게 있다면 Мөн тэр нэгний хамгийн үн цэнтэй гэж тооцдог зүйл байгаа бол. 그건 진짜로 가치 있는 거라고 할 수 있겠죠. Тэгвэл тэр зүйлийг яг жинхнээсээ үн цэнтэй зүйлээ гэж хэлж байна. 그러니까 우리도 다 당연히 그것을 추구해 살아야 될 겁니다. Тэгвэл бид бүгд ойлгомжтой түүнийг нь хүсэн тэмүүлээд амьдрах ёстой. 그렇죠. Тийм үстэй. 그런데 이제 지금 세상이 Гэтэл одоо энэ дэлхийн ертөнц 점점 역사의 마지막으로 흘러가고 있는 겁니다. баг багаар ертөнцийн төгсгөл рүү явж байгаа. 하나님이 계획하신 역사의 기준으로 보면 За бурхны төлөвлөсөн энэ түүхийн хэмжүүрээр харах юм бол 예수님이 다시 오시는데 그 세상 마지막대로 점점 다가가고 있죠. Есүсийн дахин залрах энэ ертөнцийн төгсгөл болох өдөрлөө баг багаар ойртон явсаар байна. 그래서 심지어는 이제 구원받았다는 사람들조차도 Тийм учраас бүр цаашлаад аврагцсан гэж байгаа хүмүүс хүртэл 마음을 빼앗길 만한 일들이 많이 일어나는 겁니다. зүр сэтгэлээ булаалгах тийм зүйлүүд маш ихээр гарч ирж байгаа. 성경을 계속 묵상하면서 Библийг байнга тунгаан 우리가 бодонгоо 잊지 말아야 될 것이 뭐냐면 бид үгдийг мартах ёсгүй зүйл юу вэ гэхээр 지금도 계속해서 많은 사람이 одоо ч ихсэндээ үргэлжлүүлэн олон хүмүүс 이 지옥으로 떨어지고 있다는 겁니다. там руу унсаар байгаа. 이 제가 이제 세계의 그 사망률을 한번 찾아봐요. 사망률. 전 세계 사람들의 1년에 몇 명 주나 이거 한번 찾아봤어요. За одоо миний үед мэдээнээс болохоор дэлхийд дунджаар одоо хэдэн тонны хүмүүс насаарж байгаа вэ? Тэр одоо хувь хэмжээг харсан байгаа. 코로나 때 몇 명 죽은지 아시잖아요. За коронавигийн үеэр хэдэн хүн насаарсныг мэдж байгаа шүү дээ, тийм ээ. WHO의 통계로만 봐도 한 1,500만 명 죽었다고 За 합니다. статистикийн мэдээнээс харахад л одоо 10 сая гаруй хүн насаарсан гэж байгаа. 15 сая орчим хүн. WHO에서 그랬대. WHO гэнэ. 언론울승의 이룰민딩 뭐 거다른가? Олон улсын эрүүл мэндийн төвөөс юм байна те. 하여튼 거기서 그렇게 통계가 나왔는데 За тэндээс тийм статистикийн мэдээ гарч ирсэн. 근데 코로나가 아니더라도요. За гэхдээ корона биш байсан ч гэсэндээ 1년에 5,600만 명이 죽어요. жилд
전 세계에서 56 дэлхийд дахинд 56 сая орчим хүн нас ордог гэж байна дунджаар. 그럼 그 중에 구원받은 사람이 몇 명이나 있을까요? За тэгвэл тэгж нас орж байгаа хүмүүс дундаас аврагдсан хүний тоо хэр хэмжээнд байгаа бол 굉장히 적을 겁니다, 그죠? маш бага байж таарна тийм ээ. 5,600만 명 이상이 죽는데 그 대부분은 전부 다 지옥으로 떨어지고 있는 겁니다. 56 сая орчим хүн нас орж байна. Бараг бүгдээрээ л там руу орж ийна гэсэн үг. 뭐 우리가 몰골에 살면서 세상을 구원하기는 뭐 쉽지가 않죠, 그죠? 내가 몽골에 사는데 Одоо Монгол бүгдээрээ амьдарч байгаа чинь 세상 전체에서 지옥 떨어진 사람까지 뭔 상관하냐 뭐 이렇게 생각할 수도 있겠죠. одоо ингээл бүр дэлхийд даяар байгаа хүмүүсээ яаж одоо аврах юм бэ гэж тэгж бодож иж болно. 그 사람이 지옥에 떨어진 말도 우리가 알지도 못하잖아, 그지? Тэр хүн одоо там руу орж ийн үү, орохгүй байх уу бүгдээрээ угаасаа танихгүй мэдэхгүй шүү дээ. 그럼 몽골에서는 몇 명 죽을까? За тэгвэл Монголд хэр орчим тооны хүн нас орж байгаа бол 대충 계산하면 1년에 한 18,000명 정도 죽는데요. за барагцаагаар авч үзэх юм бол жилд ман барьж байна 18,000 орчим хүн. 다행이다, 다행이야. За золч тийм ээ бага байна тийм ээ. 여기 다 어떻게 무부정한 사람들만 앉아 있어. Бүгдээрээ ерөөс нэг тарианы хувирлгын хүмүүс сууж байгаа юм. 대충 계산하면 하루에 50명 죽어요, 50명. Барагцааж тооцож үзэх юм бол өдөрт 50명 죽어. 50 орчим хүн нас орж 오늘도 байгаа. 50명 정도 죽고 있는 겁니다, Тэр 지금. өнөөдрийн нэг өдөрт ч гэсэндээ 50 орчим хүн нас орж байгаа. 그러니까 몽골에서도 매일 50명 정도가 다 지옥에 떨어지고 있다는 얘기예요. Тэгэхээр эн чинь Монгол ч гэсэндээ өдөр бүр 50 орчим хүн там руу унж байна гэсэн үг. 하나님을 믿는 사람이 극소수죠, 몽골에선. 몽골에선 이 성경을 믿는다고 하는 사람이 극소수예요. 소수예요. 아주 굉장히 Одоо 소수. Монголд болохоор бурханд итгэдэг гэж байгаа хүмүүс маш цөөхөн байна. 5%도 안 되죠, 그죠? Одоо Монголын хүн амын 5% нь ч хүрэхгүй шүү дээ, тийм ээ? 뭐 0.5%는 되려나요? Одоо 0.5% нь хүрэх юм 자, болоо. 그 중에서도 5% 된다고 하더라도 그 중에서도 구원받은 사람은 더욱더 드문 거죠. За гэхдээ одоо бурханд итгэдэг гэж байгаа хүмүүс 5% байлаа. Гэхдээ тэр дундаас яг баттай аврагдсан хүн нь жигснээ илүү цөөхөн байна. 그렇죠? Тийм биз дээ? 예. 근데 지옥에 지금도 그렇게 사람들이 계속해서 떨어지고 있는데 Гэтэл одоо ч гэсэндээ баян там руу тийм олон хүмүүс унсаар байна. 우리가 지옥에 대해서 별로 생각을 안 하고 살 수도 있다는 얘기예요. Гэтэл бүгдээрээ болохоор тамийн тухайд ихтлийн анхаарал тавьж бодохгүй амьдарч иж болох юм аа. 옆집에서 누가 죽어가지고 이제 장례식을 치렀습니다. За ойр дөрөнд хин нэг нь нас ураа тэгээ ажил явдал нь боллоо. 나하고 별로 상관없는 일일 수도 있는 겁니다. Гэхдээ надтай нэг хамааралгүй байж болох юм. 그렇죠? Тийм ээ? 근데 나하고 가까운 사람이 죽어야 조금 느낀데 그것도 시간이 지나면 또 잊어버립니다. Гэхдээ надтай жоохон ойр дотны хүн одоо хамааралтай хүн байлаа. Нас орох юм бол одоо сэтгэл санаа жоохон хүнд байж болно. Гэхдээ хэсэг хугацааны дараа буцаагаал 근데 мартчихдаг. 그 사람은 그 죽음을 건너간 그 사람은 Харин өвхлийг туулсан өгсөн тэр нас орсон хүн 다시는 기회를 얻을 수 없는 절망에 빠져 들어간 겁니다. дахин боломж олох боломжгүй тэр аимшигтай газар руу орж. 완전히 안 건 있겠죠. 그 사람이 죽을 건너가자 가장 먼저 알게 되는 게 뭐냐면 성경 하나님이 진짜 하나님이었다 이걸 확실히 알게 됩니다. За тэр хүний үхэд хамгийн түрүүнд мэдэж авах зүйл нь Библийн бурхан яг жинхэнэ бурхан байсан юм байна гэдгийг. 농담으로 얘기했던 지옥이라는 게 실제로 있구나라는 걸 확실히 알게 되는 거죠. Тоглоом шоглоом гэж бодож исэн там гэдэг газар нь үнэхээр бодтоор байгаа юм байна гэдгийг хамгийн түрүүнд мэдэх нь. 지금 세상 전체가 거의 하나처럼 이렇게 움직여가죠. За одоо яг дэлхий бүхэлдээ яг нэг юм шиг тийхүү хөдөлж байна. 인터넷, 월드와이드웹, www 이걸로 다 연결돼 있죠. За интернет тэгээд юу 인터넷으로 다 연결돼 있어요. За интернетээр бүгд ингэ холбогдож байгаа. 전부 다 이제 가로타스를 갖고 За 다니는데 бүгдээрээ л гар утастай явж байгаа. 스마트 가로타스죠. Ухаалаг утсан шүү дээ тийм 그죠? ээ. 그 전부 다 그거 하나 가지면 지구 반대편에서도 무슨 일을 하는지 다 알고 있습니다. За бүгдэнд нь яг тэр нэг зүйл байх юм бол дэлхийн эсрэг талж гиснээр юу болж байгааг мэдэж чадна. 그렇죠. тийм ээ? 전혀 상관없는 사람이지만 그 사람한테 무슨 일이 일어났는지 어떤 삶을 살고 있는지 이런 것까지 우리가 알 수가 있어요. Өөртөө ямар ч хамааралгүй хүн байсан ч гэсэндээ тэнд яг яаж амьдарч байгаа, ямар хүн бэ гэдгийг ингэ мэдэж болдог. 그렇죠. Тийм ээ? 그러면서 그런 문화가 점점 사람들 어떻게 만들어가냐면 За яг ийм соёл иргэншил хүмүүсийг яг ямар байдал руу чиглүүлж байгаа вэ гэхээр 죽음에 대해서 무관심하게 만들고 хүмүүсийг өхлийн тухай ямарч анхааралгүй болгож байгаа. 죽음에 대해서 무관심하니까 죽음 이후에 무슨 일이 있을까 이거에 대해서 무관심하게 만드는 겁니다. Өхлийн тухайд ихтлэн анхаарч бодохгүй байгаа учраас өхлийн цаана яг юу болох вэ гэдгийг ч гэсэндээ хэдүүлэн бодохгүй байгаа гэсэн. 여기 계신 학부모님 중에서는 여기 계신 그 청소년 자녀를 둔 엄마 아빠들 중에서는 За энд байгаа одоо хүүхдтэй эцэг эхчүүд маань 아니 이제 실질내 났을 때 шилжилтийн насны хүүхдтэй эцэг эхчүүд маань 그분들은 자녀들이 핸드폰을 가지고 게임하는 것 때문에 하루 종일 밤새도록 게임하는 것 때문에 걱정하는 분들이 있을 수 있을 За 겁니다. хүүхдүүд нь тийм ээ өдөр шөнөгүй байн утасны тоглоом тоглож байгаа гэсэн нь болоод одоо санаа зовнилтой явж байгаа эцэг эхчүүд ч байгаа. 아니면 밤새도록 영화를 보든가. Эсвэл одоо шүнжэнгөө кино үздэг ч юм уу. 저도 어느 곳에 신발 한번 갔는데 За би нэг айл руу ингээ айлчлалаар очсон. 애가 자고 있는 거예요. 자고 있어. Гэсэн чинь тэр хүүхэд ингээ өдөр унтчихсэн. 이제 이
걔가 5학년인가 6학년쯤 됐는데 Та билүү 6 дугаар анги орчих юм уу? 어디 아프냐고 물어봤어요. Өвдсөн юм уу? Би энэ өвдсөн юм уу гэж асуусан. 근데 밤새도록 게임하고 지금 자고 있는 거래. Гэтэл жүнжингөө уцаад аглаад одоо унтж байгаамаа гэсэн. 심각한 현실이죠. Бүр их ноцтой нөхцөл байдал байгаа 근데 юм тийм. 그런 게임이 뭐 다 유익하다고는 할 수는 없겠죠, За 물론. тийм тоглоом ингээл ашиг тустай гэж хэлэх боломжгүй шүү дээ. 근데 심각하게 해를 끼치는 게임들도 있습니다. За гэхдээ бүр ингээд ноцтой тийм хор учруулдаг тийм тоглоомод ч байгаа. 그러니까 사람의 생명에 대해서 귀하게 여기지 않는 그런 사상을 심어주기도 하고 Юу гэхээр хүний амь насыг тэгтлээ чухал ингээд одоо бодогддоггүй тийм тоглоомод байна. 특히 전쟁하는 게임이나 사람을 죽이는 이런 게임들도 많거든요. Одоо ямар тоглоом бэ гэхээр одоо дайн байлдаантай хүнийг аж талдаг тийм тоглоомод. 그리고 마귀를 미워하는 그런 모습으로 등장시키기도 합니다. За тэгээ бузар сүнсийг 마귀가 별로 두려운 존재가 아니다. бузар сүнс бол тийм амар оршихуй бишээ гэдгийг нэг харуулсан тиймэрхүү дүрслэлүүд. 그러니까 이 게임에 들어가면은 자기가 죽더라도 다시 살아나잖아요, 그죠? Тэр тоглоомд ороо явчихаар тийм ээ үхсэн ч ингээд дахиад амьтаа болоод гараад ирдэг штэ тийм. 그렇죠. тэгдэг 그래서 үстэй. 심판이라든가 지옥에 대해서 별로 그렇게 심각한 문제가 아니라는 이런 사상들을 자꾸 집어넣어 주는 거예요. Тийм болохоор энэ шүүлт үхлийн тухай тэгтлээ ноцтойгоор боддоггүй тийм болж байгаа. 영화도 그런 영화들이 많죠. кинонууд ч ихсэндээ тийм кинонууд маш их байгаа. 한때 유행했던 지금도 유행하고 있는지 모르겠는데 슈퍼맨 영화들도 많이 있습니다. За 그죠? нэг үе их алдартай байсан. 어벤져스 영화 그런 게 있죠. 어벤져스. Avengers гэх кино. 안 죽잖아 거기서. Тэнд ингээ үхэдгүй штэ тэг үхэхгүй 총 맞아도 안 яваад. 죽어요. 총 맞아도 안 죽어. Одоо буудуулсан ч үхэхгүй яваад. 그렇죠. тийм ээ? 그런 거에 많이 이렇게 노출되다 보면 Яг тиймэрхүү зүйлийг баян ингээ хүлээж аваад ах юм бол 자기도 그런 착각을 일으키는 착각을. хүнд ч ихсэндээ тархинд тийм эндүүрэл үүсдэг байна. 그래서 이 중요한 게 뭐냐면 죽음에 대해서도 깊이 생각 안 하는 거예요. Яг чухал нь юу вэ гэхээр үхлийн тухай тэгтлэн анхаарч бодохгүй байна гэсэн. 성경 세미나 하면 Библийн семинар явуулахаар 지옥을 얘기해도 두려워하지 않는 겁니다. тамийн тухай яриад байхад айдаггүй. 한 번은 지옥에 대한 두려움에 대한 어떤 영상을 좀 준비해서 보여주려고 그렇게 준비를 했었습니다. За нэг удаа ингээд там ямар аимшигтэй вэ гэдгийг мэдрүүлэх гээд нэг юм бичлэг бэлдсэн. 아니 이게 학생들한테 이런 거 보여줘도 되겠냐 이렇게 물어봤어요. За тэгээ энийг ингээд сурагч нарт яг үзүүлж болох уу гэж асуусан. 근데 그때 대답해줬던 그 몽골 자매가 그러더라고. За гисэн ч яг тэр үед хариулсан тэр Монгол аврагцыг ингэж хариулсан. 예. 아, 텔레비전에서 더 무서운 것도 많이 나와요. Пастора телевиз зурагтаар энэс 이거 ил амар юм 아무것도 гардаг шүү дээ. Энд чи юу ч биш шүү дээ гэсэн. 이 두려운 걸 봐도 두려운 걸 모르는 세대인가 되는 겁니다. Тэгэхээр аимшигтэй зүйлийг харж байгаа нэ тэрийг яг аимшигтэй гэж хүлээж боддог, үлэн авч боддоггүй тийм үе болж 그러니까 байгаа. 많은 사람들이 지옥 간다 해도 농담처럼 여기는 Тийм 거예요. болохоор олон хүмүүс там руу явах нь вэ шүү гэж хэлэхээр ерөөсө тоглоом мэт боддог байсан. 그렇죠. Тийм байгаа 뭐 үстэй. 옛날 같은 경우 하면 조금만 무서운 거 있어도 굉장히 두려움에 떨었었는데 그런 게 없어진 겁니다. Тэгээ дээр үед болохоор тийм ээ жоохон л амар юм ярихаал ингээл айгаал тэгдэг байсан бол одоо бүр тэхээ байсан. 이 세상 문화 전체가 За дэлхийн одоо соёлны одоо даяараа 이 누군가의 큰 거짓말에 속고 있다라고 할 수 있는 겁니다. одоо дэлхийн даяараа хин нэгний хуурамч үгэнд бүгдээрээ хуурдаж мэхлэгдэж байгаа гэж хэлж 뭐 байна. 그게 종교인들일 수도 있고 문화적인 어떤 지도자들일 수도 있고 За тэр 사회 нь 지도자들일 수도 одоо 있습니다. шашинтнууд байж болно одоо нийгмийг удирддаг хүмүүс байж болно. 근데 그 뒤에 이제 마귀가 역사하고 있는 겁니다. Гэхдээ тэр бүхний хойно нь бузар сүнс ажиллаж байгаа. 완전한 거짓말을 진짜처럼 말하는 거죠. Яг бүрэн худал зүйлийг жинхэнэ юм шиг ойлгуулж байгаа гэсэн. 그래서 종교계에서도 이렇게 말하는 사람들이 많이 있죠. За тэгэхээр одоо шашинтнуудаас ч гэсэндээ ингэж хэлдэг хүмүүс байдаг. 지옥 가더라도 За там руу орсон ч гэсэн 이 기한이 있다고 말하는 그렇게 가르치는 사람들도 за 있습니다. бас ингээ хязгаар байгаа одоо гарч ирж болно гэж ярьдаг хүмүүс. 그 때가 되면 다시 나올 수 있다고 가르치는 거죠. Яг тогтсон үе нь болчих юм бол буцаа гараад ирж болно гэж ярьдаг хүмүүс. 어떤 사람들은 За зарим хүмүүс нь 심지어는 성경을 가르치는 사람들 중에서도 за бүр цаашлаад ингээ Библийг зааж өгдөг хүмүүс 이 дундаас ч гэсэн 죽음은 끝이라고 가르치는 사람들도 있어요. үхээд л дуусаа гэж ярьдаг хүмүүс 지옥이 байна. 없다고 말하는 사람들이 있는 Там 거예요. байхгүй гэж ярьдаг хүмүүс байна. 대표적으로 여호와의 증인이라는 그런 단체가 그럽니다. За яг төлөөлөл болсон газар нь болохоор Яховагийн гэрчүүд гэдэг газар. 파수대라는 책도 나눠주고 그러죠. Пастор нь одоо ингээ 파수대? илгээлтийн одоо тийм ном одоо тарааж өгдөг байна. 일길트가 아니라 그 Таасан? 하롤링 참흑인 뭐 그런 게 있어요. Харуулын цамхаг гэдэг тийм ном байдаг юм шиг байна. 그런 거 나눠주는 단체도 있는데 Яг тийм зүйлийг бас ингээ тарааж өгдөг тийм байгууллагууд ч байдаг. 성경만이 유일하게 한 번 들어가면 절대로 못 나오는 곳이 지옥이다라고 말하고 있습니다. Гэтэл Библиэл ганцаараа там руу нэг удаа орох юм бол яасан ч гарч ирж болохгүй чадахгүй гэдгийг хэлж байгаа. 성경 전체에서 지옥과 관련된 말이 굉장히 많이 나오죠. За Библиэл дээр тамтай холбоотой үг маш их гардаг. 그래서 이 신약 성경에는 직접 이제 지옥이라고 기록돼 있고 За Шинэ гэрээ 신계례에 직접 이제 탐이라고 기록돼 있고 За Шинэ гэрээн дээр яг ингээ боддоор там гэдэг үг нь тодорхой бичээстэй байгаа. 구약 성경이나 신약 성경에 또 공통적으로 기록된 것 중에 하나가 음부라고 기록된 게 있습니다. За хуучин гэрээн дээр яг нийтлэг бичигдэж байгаа илэрхийлж бичигдсэн үг нь үхэгсдийн орон гэж бичигдсэн байна.
그 이제 지옥하고 연결되는 말씀들이 있는데 За тэгэхээр тамтай холбоотой үгүүд ингээ маш их бичигдсэн. 그런 말씀들만 찾아봐도 100개 이상이 돼요. 100개 За 이상. яг тийм үгүүдийг л голчилж хайж үзэх юм бол 100 гаруй байгаа. 그리고 가장 많이 이제 지옥에 대해서 경고한 분이 예수님인 거죠. За мөн хамгийн ихээр тамийн тухай анхааруулж айлцсан нэг юм бол Есүс. 성경 전체가 정말로 지옥이 있고 영원한 심판이 있다고 계속 강조하는 겁니다. Библи үнэхээр мөнхийн там байна гэдгийг байнга онцолж хэлж байгаа. 그 한 번 들어가면 절대로 못 나온다고 말씀하고 있습니다. Нэг удаа орчихвол юм бол яасан ч гарч ирж чадахгүй гэдгийг айлтж байгаа. 지옥의 위험을 피할 수 있는 것은 이 땅에 살아 있을 때만 기회가 있는 거예요. За тамийн аюулаас зайлсхийх боломж энэ газар дээр амьд байх үед нь л байгаа гэдгийг хэлж 계속 байгаа. 반복해서 얘기하는 건 그만큼 그게 중요하기 때문인 거죠. Байнга давтамжтайгаар үүнийг хэлж байна гэдэг чинь тэр хэмжээний чухал зүйл учраас л тэгээд байна. 만약 지옥이 없다라면은 예수 그리스도께서 십자가에 달릴 이유가 없는 겁니다. Хэрвээ там гэдэг газар байгаагүй байсан бол Есүс Христ загалмай дээр цовдлогдох шалтгаан байхгүй. 전능을 하나님 십자가에 달려서 Түгэс үчид бурхан загалмай дээр цовдлогдоод 엘리 나마 사막단 이렇게 말할 필요가 없는 거예요. Эли лима сабахтаны гэж хашгирах ямар шалтгаан байхгүй гэсэн. 그 피조물이 가는 그 수치나 그 고통을 당할 필요가 없는 겁니다. Тиймээ тэр өөрийнхөө бүтээлийн мэдэрдэг тэр зовлон чаналыг мэдрэх шаардлагагүй байсан гэсэн. 다시 기회가 있을 거라는 그런 완전한 거짓말에 속지 말아야 되는 겁니다. Тэгэхээр дахиад боломж олдно гэсэн тэр бүрэн худал үгэнд мэхлэгдэж болохгүй. 그러니까 구원받았다라는 이제 우리들이 Тэгэхээр аврагдсан гэж байгаа бид бүгд 이 지옥에 대해서 잊지 말고 살아야 되지 않겠습니까? тамийн тухай огт марталгүйгээр амьдрах ёстой биз дээ. 지금도 내 주변에 있는 사람 누군가는 그곳으로 끌려 들어가고 있는 거잖아요. Одоо ч гэсэндээ бидний ойр тойронд байгаа хин нэгэн тэр аимшигтай газар руу чирэгдээ явж байна. 그렇죠. Тийм үстэй. 마태복음 25장에 유명한 말씀이 있죠. Матай 25 дугаар бүлэг дээр бид бүгдийг сайн мэдэх үг байгаа. 마태 25장 Матай 보겠습니다. номны 25 дугаар бүлгээс харъя. 41절을 보겠습니다. 41-р ишлэлийг харъя. 자, 41절을 읽어보겠습니다. За Матай 25-ын 41-ийг хамт уншийе. Тэгээд тэр зүүн талд байгстад хандан хараагдагсдаа надаас зайл. Диавол болоод түүний тэнгэр элч нарт бэлтгэсэн мөнх галт ор. 여기 지옥에 대한 표현을 예수님이 이렇게 직접 하신 겁니다. За энд Есүс тамийн тухай өөрийн биеэр ийхүү айлцсан байна. 지옥 가는 자들을 저주받은 자라고 말하고 있고 За там руу орох хүмүүсийг хараагдагсад гэсэн байна. 그 지옥은 마귀와 그의 사자들을 위해서 예비됐다고 말씀하고 За 있죠. там болохоор диавол болоод түүний тэнгэр элчлэгт бэлтгэсэн газараа гэсэн. 그리고 그걸 영영한 불이라고 했어요. За 영영한 불. түүнийг мөнх гал гэсэн. 다른 성경에는 꺼지지 않는 불이라고 했고 За өөр Библийн хэсэг дээр унтаршгүй гал гэсэн. 세세토록 고통받는 곳이라고 말했습니다. Тэгээ үеийн үед зовж тарчлах газараа гэсэн. 46절에서는 영벌이라고 했죠. 영벌. За 46 дугаар ишлэл дээр мөнх шийтгэл гэсэн. 영원한 심판이 있는 겁니다. Тэгэхээр мөнхөд байх шийтгэл бий гэсэн. 한번 들어가면 다시는 기회가 없는 거예요. Нэг удаа явж орох юм бол дахиад боломж байхгүй. 이 지옥을 이 사람들을 위해서 준비한 건 아니었죠. За энэ тамыг хүнд зориулж бэлдсэн бол биш шүү дээ, тийм 여기 ээ. 보면 마귀와 그 사자들을 위해서 예비됐다 이렇게 돼 있습니다. За энд харах юм бол диавол болоод түүний тэнгэр эшлэрт бэлтгэсэн гэж байна. 디아블은 하나님의 대적자고 Диавол гэдэг нь бурхныг эсэргүүцэгч байна. 사람들을 최대한 많이 지옥으로 끌려가는 것을 목적으로 삼은 영적인 존재입니다. Хүнийг аль болох хамгийн ихээр там руу чирээд орох зорилготой тийм сүнслэг оршихуй байна. 그의 사자들은 이제 몽골말로 쉽게 하면 귀신들인 거예요. 귀신들. За түүний тэнгэр эшлэр гэж байгаа нь монголоор ойлгохдуусаар хэлэх юм бол зүгээр чөтгөрүүд гэсэн. 주투들가 많죠, 그죠? Чөтгөрүүд ихэр маш олон байгаа шүү дээ, тийм ээ. 몽골에도 여기저기 이제 가득 차 있습니다, 그죠? Монголд ч гэсэндээ энэ тэндгүү маш их байгаа гэсэн. 안 믿는 사람 배후에서 역사하는 겁니다. Итгэдэггүй хүмүүсийн хойно ажиллаж идэг. 그렇다고 우리 믿는 사람들이 모이는 이 교회당이 없다는 뜻은 아닙니다. Тэглээгээд итгэдэг бид бүхний энэ чуулган дотор байхгүй гэсэн үг биш шүү. 우리에게도 이런 것에 대해서 생각 안 하게 역사하는 존재라고 날 수 있습니다. Бидний дунд ч гэсэндээ энэ зүйлийн тухай бодогдуулахгүй байхаар ажилдаг нэгэн гэж хэлж байна. 이 마귀와 그 사자들을 위해서 예비된 영영한 불에 들어가라 이렇게 이런 말을 듣는 자들이 있는 겁니다. Тэгээ диавол болоод түүний тэнгэр эшлэрт бэлтгэсэн мөнх галд ор гэдэг үгийг сонсох хүмүүс байгаа хаа. 예수 그리스도를 모르고 믿지 않는 모든 자들이 그와 같은 운명에 처하게 될 겁니다. Есүс Христийг мэдэхгүй мөн итгэдэггүй бүх хүмүүс яг ийм хувь тавилан хүлээж байгаа. 그래서 성경에서 영영한 불이다, 영벌이다, Библиэлд мөнх гал, мөнх шийтгэл, 불과 여왕이 타는 못이다, гал хөхөр шатаж байх газар, 세세토록 고통받는 곳이다라고 계속 반복적으로 표현을 하고 있습니다. үеийн үед зовж тарчлах газар гэж байнга илэрхийлээ хийсэн. 요한계시록 20장을 보겠습니다. Илчлэл 20 дугаар бүлгээс харъя. 20장 10절을 보겠습니다. Илчлэл 20-ын 10 дугаар ишлэлийг харъя.
10절을 같이 읽어보겠습니다. За илчлэл 20-ын 10 дугаар ишлэлийг хамт уншийе. Тэднийг мэхэлсэн диавол хөхөр бүхий галтнуурт хаягдлаа. Тэнд мөн аратан болоод хуурамч иш үзүүлэгч байх хагаад тэд үеийн үед өдөр шөнөгүй тарчлана. 여기 이제 마귀가 나오죠. 이게 За энд бузар сүнсний тухай гарч 마귀가 байна. 불과 요왕못에 던지우니라고 За 말씀했습니다. диавол хөхөр бүхий галт нуурт хаягдлаа гэсэн. 영영한 불이 이 마귀를 위해서 준비됐다겠죠. За энэ мөнх гал нь бузар сүнс диавол зориулан бэлтгэсэн газраа гэсэн. 가장 먼저 가장 큰 고통이 있는 가장 지옥의 밑바닥에 떨어질 존재가 이 마귀인 겁니다. За хамгийн түрүүнд хамгийн аимшигтай зовлон тарчлалыг мэдрэх тэр тамийн хамгийн ёроолд байх нэгэн бол диавол бузар сүнс ах. 여기 나오는 짐승은 За энд гарч байгаа аратан гэдэг нь 그냥 이 세상에 사는 짐승이 아니고 энэ дэлхий дээр байдаг аратан амьтыг хэлж байгаа биш. 마귀의 권세를 받았고 세상을 하나님을 대적하게 다스렸던 정치 세력을 얘기하는 겁니다. За бузар сүнсний эрх мэдлийг аваад энэ дэлхийг захирж байсан тэдгээр зүйлүүдийг хэлж байна. 그 사람들이 같이 간다 그 얘기입니다. Тийм хүмүүс нь мөн тийчгээ хамт орно 이 гэсэн. 거짓 선지자도 하나님을 대적하고 마귀의 사상을 주입했던 사람들인 겁니다. За хуурамч иш үзүүлэгч гэж байгаа нь ч гэсэн бурхныг эсэргүүцэн бузар сүнсийг дэмцсэн хүмүүсээ гэсэн. 구원받지 못한 모든 사람들이 이 마귀와 짐승과의 거짓 선지자들과 함께 지옥에 들어간다라고 성경에 기록하고 있는 겁니다. Аврагдаж чадаагүй байгаа бүх хүмүүс энэхүү диавол болон түүний хуурамч иш үзүүлэгч нартай хамтдаа энэ газар таягдана гэж байна. 세세토록 밤낮 괴로움을 받으리라라고 말했죠. Үеийн үед өдөр шөнөгүй тарчлана гэсэн байна. 영원히 고통받는 장소인 거죠. 그죠? Мөнхөд тэр зовлон тарчлан амсах газар. 마귀는 육체가 없고 영적인 존재입니다. За бузар сүнсэнд бие махбод байхгүй сүнслэг оршихуй. 그러니까 영적인 존재가 고통을 받을 수 있을까? За тэгвэл сүнслэг оршихуй бол тэр зовлон тарчлалыг мэдрэх болов. 사람이 살아 있을 때 고통을 받죠. За хүн амьд байх үедээ тийм өвдөлт зовлон мэдэрдэг тийм 죽으면 ээ. 고통을 안 받습니다. 그죠? За өөх юм бол тэр өвдөлтийг мэдрэхгүй. 근데 사람들이 이제 죽었다는 것을 잘못 생각하는 경향이 있습니다. За хүмүүс ингээд өөхлийг ингээд буруугаар боддог тохиолдол байдаг. 죽는다는 건 분리된다라 이런 뜻입니다. За өөхнэ гэдэг чинь тусгаарлагдана гэсэн 그래서 утгатай. 하나님 이렇게 За 말씀하셨습니다. бурхан ингэж айлцсан. 첫째 사망이 있고 За эхний үхэл гэж 둘째 байгаа. 사망이 있다고 말씀했습니다. Хоёр дахь үхэлч гэж байгаа гэж айлцсан. 예, 이 사망은 전부 다 뭘 얘기냐면 분리된다 이런 뜻입니다. Энэ үхэлгээ чинь яг юу хэлээд байна гэхээр тусгаарлагдахыг хэлж байна. 첫째 사망은 За эхний үхэл нь 몸과 영혼이 분리되는 거예요. бие болон сүнс нь тусгаарлагдахыг хэлж байна. 몽골 성경에는 이제 이 영을 에밍엠스가라고 했죠. За 에밍엠스. Монгол Библиэлд болохоор сүнсийг амин амьсгал гэж бас хэлсэн байсан тийм ээ. 영이 생명의 근원인 거죠. Амин амьсгал гэдэг чинь одоо 생명의 сүнс маань амин 생명. амьсгалын ихэн бахан үндэс. 영혼이 있어야 내가 살아 있는 거죠. Тэр сүнс маань байж байж би амьтай амьд байдаг штэ. 그래서 몸과 영혼이 분리되는 것이 첫째 사망이고 За тэгэхээр сүнс болон бие махбод тусгаарлагдаж байгаа нь эхний үхэл байна. 둘째 사망은 За хоёр дахь үхэл нь 사랑의 하나님과 영원히 분리되는 겁니다. хайрын бурхнаас мөнхөд тусгаарлагдахыг хэлж байгаа. 사람들은 그런데 이 사망이나 죽음에 대해서 그냥 없어진다 이런 착각을 하고 있는 겁니다. За хүмүүс болохоор энэ үхлийн тухай үхэх юм бол тэгэл байхгүй болно гэж эндүрцгээдэг. 없어지는 게 아니라 분리되는 거죠. Байхгүй болох биш харин тусгаарлагдаж байгаа штэ. 그래서 하나님께서 사람들 본성에다 그걸 심어 놓으셨어요. За бурхан хүний тэр төрлөخت чинж чанар дотор ийм байдгаа гэдгийг нь суулгаж өгсөн. 그래서 전 세계 그 어떤 민족도 Тийм болохоор дэлхийд дахинд байгаа аль ч үндэсний хүн 죽었다는 단어가 있지만 за тийм улсад үхсэн гэдэг үг байдаг ч гэсэн 그와 동일하게 мөн адилханаар 다른 세상으로 간다는 단어를 많이 씁니다. нөгөө ертөнц рүү явлаа гэдэг үг ч гэсэндээ байдаг. 영혼이 나갔다라는 단어를 많이 씁니다. За мөн сүнс нь гараа явсан гэдэг илэрхийлэл ч одоо байдаг. 성경을 모르더라도 모든 민족이 그렇게 얘기해요. Яг Библийн тухай мэдгүй ч гэсэндээ бүх улс үндэсний хүмүүс энэ тухай ингэж ярьдаг. 영혼이 정말로 있다라는 증거인 거고 죽음이라는 건 분리된다는 것에 대한 증거인 거죠. Энэ нь сүнс гэдэг нь үнэхээр байдаг. Мөн үхэх юм бол түүнээсээ тусгаарлагдтаа гэдгийг мэдээд байна гэсэн. 그 영혼이 내 몸과 하나가 되어 있을 때 За сүнс маань биетэй маань нэг байх үед 내가 고통을 느끼는 거예요, 그죠? тэр зовлон өвдөлтийг мэдэрдэг. 감각이라는 게 있는 겁니다. мэдрэхгүй гэж байдаг. 예, 보고 듣고 말하고 Тийм хард сонсож хэлж 고통을 느끼고 за зовлон өвдөлтийг мэдэрч 내 영혼이 내 몸속에 있을 때 그렇게 되는 거죠. за сүнс маань бие дотор маань байгаа үед үүнийг мэдэрдэг. 영혼을 안 믿는 사람들은 За сүнсэнд итгэдэггүй хүмүүс 생물학적으로 이 감각 세포가 있어갖고 그것이 반응을 해서 자극을 받으면 반응해서 이 통증을 느낀다 이렇게 얘기하죠. за биологийн тэр шинжлэх ухааны хувьд хүнд ингээд одоо альва зүйлийг мэдэрхүү байдаг. А түүнд нь хүрэх юм бол одоо хариу үйлдэл болгож одоо хариу үйлдэл гаргадаг гэсэн тийгэж илэрхийлдэг. 그렇죠. Тийм ээ? 그렇죠, 학생들. Тийм үстэй сурагч нараа. 학교에서 생물 시간에 배울 거야 아마. Сурагч нар маань сургууль дээр биологийн цаг дээрээ сурдаг.
그런데 그 세포가 그 감각 세포가 그대로 남아 있어도 За тэр мэдрэхүйн эс нь тэр чигтээ үлдсэн байсан ч гэсэндээ 영혼이 떠나면 그걸 못 느끼는 거잖아요. сүнс маань гараа явчих юм бол тэр байсан ч гэсэндээ мэдэрч чадахгүй. 그러니까 고통을 느끼던 어떤 감각의 주체가 뭐냐? Тэгэхээр өвдөл 신경 세포가 아니고 뇌 세포가 아니고 тэгээ өвдөл зовлон мэдэрдэг тэр үндсэн зүйл нь юу вэ? Тэр тархинд байгаа тэр мэдрэхүйн эс биш байна. 영혼이라는 겁니다. 영혼. Харин сүнс маань юм а гэсэн. 그러니까 영혼 있어야 고통도 느끼는 거예요. 그죠? Сүнс маань байгаа учраас л тэр өвдөл зовлон мэдэрж байгаа ах. 그래서 영혼이 지옥 가서 고통 느끼는 거고 Тийм болохоор сүнс маань тамд ороод тэр өвдөл зовлон мэдрэх нь. 마지막 심판에는 부활이 있다겠죠. 부활. За одоо сүүл 마지막 심판. 최후의 심판에 모든 사람들의 부활이 있다 했어. За 모든 төгсгөл 사람들 부활. байх тэр шүүлтийн үед бүх хүмүүс амилна гэсэн. 그래서 요한계시록 20장에서는 За илчлэл 20 дугаар бүлэг 여기 дээр. 최후의 심판에 기록돼 있는데 За төгсгөл байх шүүлтийн тухай бичигдсэн. 죽은 자들을 내어준다겠죠. За үхэгсдийг гаргаж өгнө гэсэн шүү дээ. 음부가 죽은 자들을 내어주고 Үхэгсдийн орон үхэгсдээ гаргаж өгнө 바다가 гэсэн. 죽은 자를 내어준다고 돼 있습니다. Далайч гэсэндээ доторх үхэгсдийг гаргаж өгнө гэсэн. 읽어드리겠습니다. За эндээс уншиж өгье. 20장 찾았으니까 그죠? За 20 дугаар бүлгээд илгэсэн юм чинь. 11, 12절, 13절까지 읽어드리겠습니다. За 11-ээс 13 дугаар ишлэлийг би уншиж өгье. Цагаан өнгөтэй агуу синти болон дээр нь залрагчийг би харав. Түүний дүр төрхөөс газар тэнгэр зогцсон бөгөөд тэдэнд байх газар ис олдов. Их баг үхэгсдийг синтийн өмнө зогсохыг би харлаа. Номууд дэлгээстэй байв. Өөр нэг ном дэлгээстэй байсан нь амийн ном аж. Үхэгсэд үйлсийнхээ дагуу энэхүү номд бичигдснээр шүүгдэв. Дотроо байсан үхэгсдийг тэнгис гаргаж өгөв. Үхэл ба үхэгсдийн орон өөрсдийн доторх үхэгсдийг гаргаж өгөв. Тэдний нэг бүр нь үйлсийнхээ дагуу шүүгдэв. 모든 사람들이 마지막에 부활함을 입어서 최후의 심판을 받는 모습을 기록하고 За 있습니다. бүх хүмүүс төгсгөлд амьлаад хамгийн сүүлчийн шүүлтэнд орно гэсэн байна. 바다가 죽은 자를 내어준다겠죠? За тэнгис ч гэсэн үхэгсдийг гаргаж өгөө гэсэн. 음부도 그 가운데 죽은 자들을 내어준다고 돼 있습니다. За үхэгсдийн орон ч гэсэн өөрсдийн доторх үхэгсдийг гаргаж өгөө гэсэн. 지금 죽은 영혼들은 Тэгвэл одоо үхсэн байгаа тэдгээр сүнснө. 자, 죽은 사람은 몸은 땅으로 돌아갔습니다. За үхсэн хүний бие махбод нь газар руу буцдаг. 그 영혼들은 За сүнс нь 이제 지옥 대기 장소에 가 있는 거예요. 지옥 대기 장소. 최후의 심판을 받기 전에 지옥에 가 있는 거예요. яг тэр үхэгсдийн орон руу орсон байдаг. 지옥에 가 있어. 지옥에. Там руу өөр нь орсон байдаг 거기서 гэсэн. 다시 꺼내서 За тэндээс нь гаргаж 육체가 ирээд 다시 합해서 бие махбодтой нэгтгээд 육체도 살려서 махбодыг нь амьлуулад 다시는 안 꺼내도록 다시 집어넣는 거예요. 지옥에. тэгээ дахин гарч ирэхээргүйгээр там руу шидэж hayдаг. 그래서 바다가 이제 내어준다는 것은 이제 육신을 다시 살린다는 걸 말할 수 있는 겁니다. За энэ ч тэнгис үхэгсдийг гаргаж өгөө гэдг нь бие махбодыг нь амьлуулна гэсэн утга. 성경에서 바다를 이제 세상을 표현한 경우가 많아요. За Библиэлд далай тэнгис гэх юм бол ертөнцийг илэрхийлэх үе олон байдаг тийм ээ. 예수님도 За Есүс ч 요한복음 5장에 гэсэн 보면 Иохан 5 дугаар бүлэг дээрээс 생명의 хараад 부활이 있다겠습니다. 생명의 부활. амийн амьлал бий 또 гэсэн. 심판의 부활도 있다겠습니다. За мөн шүүлтийн амьлалж байгаа гэсэн. 우리가 그 심판의 부활을 피하고 생명의 부활을 입었다는 것만으로도 굉장히 놀라운 일인 거죠. Бид бүгдийн хувьд тэр шүүлтийн амьлалаас зайлсхийн амийн амьлалд орсон гэдгийг л бодож үзэхэд үнэхээр гайхалтай хэрэг. 굉장히 큰 축복이라고 할 수 있습니다. Үүнийг хамгийн агуу юрөөл гэж хэлж 근데 байна. 그 축복 속에 젖어서 살 게 아니고 За гэхдээ тэр юрөөл дотроо л байгаад байх биш. 지옥 가는 그 영혼들을 바라보는 시선이 필요한 거죠. Там руу орж байгаа хүмүүсийг харах ч гэсэндээ сэтгэл байх хэрэгтэй. 자, 다시 지옥이 없다고 한 사람들의 얘기를 한번 생각해 봅시다. За дахиад там байхгүй гэж ярьдаг хүмүүсийн тухай бодож үзье. 어떤 사람들이 그렇게 얘기한다 했죠. За зарим хүмүүс нь ингэж ярьдгаа гэж хэлсэн шүү 이게 дээ. 하나님의 속성을 모르니까 그러는 겁니다. За энэ нь бурхны яг мөн чанарыг мэдхгүй учраас 자, тэгж 그들이 байна. 하는 말 중에 이런 말이 있습니다. За тэгэж ярьдаг хүмүүс дийлэн хинээс ингэж ярьдаг. 사랑의 하나님이 어떻게 사랑하는 사람을 지옥에 보내냐 이렇게 말하는 겁니다. За хайрын бурхан яаж хайрладаг хүмүүсээ там руу явуулах вэ гэж ярьдаг. 하나님이 사랑의 하나님 맞죠? Мэдээж бол бурхан хайрын бурхан мөн шүү дээ. 그러니까 하나님이 사람을 사랑하면 얼마만큼 사랑할까요? За бурхан хүнийг хайрлахдаа хэр хэмжээнд хайрлах бол? 하나님의 속성이 있습니다. За бурханы мөн чанар гэж байгаа. 하나님은 모든 것에 완전한 속성을 가지고 계십니다. За бурхан бүх зүйлээр бүрэн төгс байдаг. 모든 선한 것에 완전한 성품을 갖고 계십니다. Бүх сайн зүйлийн ч төгс байдгаа гэсэн. 사람을 사랑하면 За хүнийг хайрлаж байгаа бол 얼만큼 사랑해요? хэр хэмжээнд хайрлах бол? 하나님 완전하다니까 완전. Бурхан өөрөө төгс гэсэн шүү дээ. 완전히 사랑하시는 거 완전히. Тэгэхээр бурхан хүнийг яг бүрэн төгсөөр хайрладаг 그러니까 гэсэн. 사람을 정말 죄인조차도 완전히 사랑한다는 그 증거가 십자가였던 거죠. Тийм ээ. Гэмтэн хүнийг хүртэл хайрладаг гэдгийг илэрхийлсэн нь загалмай гэсэн шүү 근데 дээ. 하나님의 성품이 사랑만 있는 게 아닙니다. За гэхдээ бурханы мөн чанар зөвхөн хайрал байдаг биш. 시편 89편 보겠습니다. За дуулал 89 дэх бүлгээс харъя.
14절 보겠습니다. Дуулал 89-ийн 14 дугаар ишлэгийг харъя. (14절) 같이 읽어보겠습니다. За 14-ийг хамтдаа уншийе. Зөвхт ба шудраг ёсон таны сэнтийн суурь юм. Инрэл хайр ба үнэн нь таны өмнө явдаг. 의와 공의가 주의 보좌의 기초다 이렇게 말씀했죠. За зөвхт ба шудраг ёсон таны сэнтийн суурь байдаг 그리고 гэсэн. 인자함과 진실함이 주를 압수행한다라고 말씀했습니다. За мөн инрэл хайр ба үнэн нь таны өмнө явдаг. 여기서 이제 하나님의 성품을 볼 수가 있는데 За эндээс бурхны мөн чанар юу вэ гэдгийг харж болно. 하나님은 의롭고 공의로우신 분이고 Тэгэхээр бурхан зөвхт мөн шудраг нэгэн бахан. 사랑이 있으시고 인자함이 있으시고 Зөв мөн инрэл хайрч байдаг. 진실하신 분이다 이렇게 말하는 겁니다. Мөн үнэн нэгэн гэсэн. 자 여기 잡고 За энийг хавчургаараа тогтоогоо. 신명기 32장을 За 보겠습니다. Д түүл 32 дугаар бүлгээс харъя. (3, 4절) 한번 읽어보겠습니다. 32장 3절 4절. Д түүл 32-ийн 3 4 дугаар ишлэлийг уншийе. Эзний нэрийг би дуудан тунхаглана. Бидний бурханд сүр хүчийг өгөختөн. Хад болсон түүний үйлсэн төгс зам нь үнэн. Үнний бурхан хуудуу үгүй тэрээр зөвхт бөгөөд шулуун шудраг билээ. 성경에서 말하는 하나님의 이름이 많이 있는데 За Библиэлд айлдаж байгаа бурхны нэрүүд маш олон байгаа. 3절에 내가 여호와 이름을 전파하리니 이렇게 말씀했죠. 3 дугаар ишлэлдэр эзний нэрийг би дуудан тунхаглана гэсэн. 그리고 4절에 그는 반석이시다 이렇게 말했고 4 дугаар ишлэлдэр тэрээр хад юм а гэсэн байна. 그의 하시는 일이 완전하다 이렇게 말씀했죠. За мөн түүний үйлсэн төгс гэсэн. 그죠? Тийм байгаа. 모든 길에 공평하시고 진실 무방하시다. Тийм ээ зам нь үнэн үнний бурхан гэсэн байна. 공의로우시고 За шулуун шудраг 정직하시다라고 말씀했습니다. зөвхт гэсэн байна. 이게 모든 하는 일에 완전하다겠죠. Тийм ээ бүх үйлстэй төгс нэгэн гэж байна. 그러니까 하나님이 하시는 일은 모든 게 다 완전한 거예요, 그죠? Тэгэхээр бурхны үйлддэг зүйлс бүгд төгс гэсэн үг. 그렇죠? Тийм байгаа үстэй. 147편 보겠습니다. 시편. За дуулал 147 дугаар бүлгээс харъя. (5절을) 읽어보겠습니다. За дуулал 147-гийн 5 дугаар ишлэлийг уншийе. Эзэн маань авгаа ихэд хүчтэй бөгөөд оюун ухаан нь хязгааргүй. 하나님은 정말로 크신 분인데 За бурхан бол үнэхээр агуу нэгэн. 그 지혜가 무궁하다 이렇게 말했습니다. 지혜가 За 무궁하다. түүний оюун ухаан нь хязгааргүй гэсэн. 쉽게 얘기해서 모르는 게 없는 거고 못하는 게 없다 그런 Амархнаар 얘기입니다. хэлэх юм бол мэдэхгүй зүйл гэж байхгүй, чадахгүй зүйл байхгүй гэсэн үг. 이게 하나님께는 불가능이 없는 거죠. Бурхны хувьд боломжгүй зүйл байхгүй. 그것을 다른 말로 완전하시다 이렇게 말하는 거예요. Үүнийг нь өөрөөр хэлэх юм бол төгс нэгэн 다시 гэж. 시편 89편으로 가보면 За дахиад дуулал 89-р бүлгээс харах юм бол 하나님에게 있는 의나 공의나 인자함이나 진실함도 완전하다는 얘기죠. бурханд бай зөвхт шудраг ёс мөн инрэл хайр үнэн нь бүгд бүрэн төгс байдаг гэсэн. 그래서 하나님의 의와 공의는 За бурхны зөвхт байдал ба шудраг ёс нь 죄는 반드시 심판을 하시는 걸 말하는 겁니다. за энэ нь гим нүглийг гарцаагүй шүүдэг гэдгийг нь харуулж байна. 하나님은 선하시죠. Бурхан бас сайн бурхан тийм ээ. 그죠? Тийм үү? 선하신 것에도 완전한 거예요. Тийм ээ. Тэр сайн байдалтай ч гэсэндээ төгс байдаг гэсэн. 선하신 하나님이 За сайн бурхан маань 악을 심판하실 수밖에 없는 거예요. ёрын мөг шүүж шийдэхээс өөр 근데 аргагүй. 의와 공의로 심판하시죠. Мөн инрэл зөвхт байдал ба шудраг ёсоор шүүдгээ. 하나님 이 1년에 5,600만 명 전 세계 사람이 죽는다겠죠. За дэлхийд даяар дунджаар 56 сая орчим хүн нас ордгоо гэж 모든 төрүүлсэн. 사람이 하나님 앞에가 심판을 받을 텐데 За тэдгээр бүх хүмүүс бурхны өмнө очих юм бол шүүгдэнэ. 아무도 Хинч 하나님의 심판이 불공평합니다 이렇게 말할 사람이 아무도 없는 거예요. хинч бурхан таны шүүлд шудраг бос байна гэж хэлэх нэгэн байхгүй. 지금 80억이 넘는 인구가 이 땅에 살고 있습니다. За энэ дэлхий дээр 8 тэрбум орчим хүн амьдарч байна. 이거 동시에 우리가 다 하나님 앞에 한꺼번에 간다 해도 За яг нэгэн зэрэг бүгдээрээ бурхны өмнө очлоо гэсэн. 왜 나를 지금 죽였습니까 이렇게 불공평하다고 말할 사람이 아무도 없는 Та 거예요. яагаад намайг одоо энд өхүүлж байгаа юм бэ гэд та шудраг бос юм а гэж хэлэх хүн байхгүй 그러니까 гэсэн. 의와 공의에도 완전하신 거예요. Зөвхт ба шудраг осны хувьд ч гэсэндээ бурхан төгс оршдог. 그래서 죄에 대해서는 반드시 심판하신 게 하나님의 속성인 겁니다. Тэгэхээр гим нүглийн тухайд гарцаагүй шүүдэг нь бурхны мөн төрлөх чанар байна. 근데 공의만 있는 게 아니죠. За гэхдээ шудраг осол байдаг 그의 биш шүү. 인자하심도 완전하십니다. За түүний инрэл хайр ч гэсэндээ бүрэн төгс.
그 인자하심이 성경에 자세히 나타나 있죠. За Бурхны инэрл хайрын тухай Библиэлд маш тодорхой нарийн бичигдсэн 그 байна. 최고의 표현이 예수 그리스도가 달린 십자가였던 거죠. За яг түүний хамгийн дээд илэрхийлэл нь Есүсийн загалмай дээр цовдлогдож өгсөн үйл явдал. 그렇죠. Тийм ээ? 그래서 하나님은 완전하시기 때문에 심판도 완전하게 하시는 거예요. Бурхан бүрэн төгс учраас шүүлтэж гисэндээ бүрэн төгсөөр явал. 가장 큰 고통이 불에서 타는 고통이라고 얘기합니다. За хүний хувьд хамгийн их том өвдөлт тарчлал бол галд түлэгдэх гэж байгаа. 고통이라는 걸 만드신 분도 하나님인 거죠. Өвдөл гэдэг зүйлийг бүтээсэн нэг нь ч гэсэндээ Бурхан. 지옥은 За там гэдэг нь 사랑의 하나님은 하나도 없고 хайрын Бурхан тэнд байхгүй. 하나님의 공의만 완전하게 있는 Харин 거예요. тэнд Бурханы шударга ёсол байдаг. 그러니까 완전하기 때문에 영원한 거죠. Бүрэн төгс учраас тэнд нь мөнх байх нь. 그러죠. Тийм ээ? 지옥이 정말 그런 곳인 거예요. 정말. Там гэдгийг нь үнэхээр тийм газар 이게 байх. 정말 끔찍한 곳인 거예요. Тэр бол үнэхээр аимшигтай 아니, газар. 완전하신 분이 끊이지 않는 없어지지 않고 끊이지 않는 영원한 고통을 받게 한다면 이 고통이 얼마나 끔찍하겠어요. Тийм ээ. Төгс нэг нь тэр унтрашгүй мөнхөд байх галын оо өвдөлтийг мэдрүүлнэ гэвэл тэр хичнээн аимшигтай байх. 완전하신 분이 만든 고통인데 Төгс нэгний бүтээсэн газар шүү 그죠? дээ. Тийм ээ? 우리는 손톱 밑에 바늘 하나만 찔려도 이게 얼마나 아파서 못 참잖아요. 그죠? Бүгдээрээ хурууныхаа өндгөн дээр нэг зүгээр хатгахад л маш их өвддөг шүү дээ. 열만 조금 나도 끙끙 앓는 소리를 내죠. Тэгэл жоохон л халуураа твтгэрэл яолол хөвцдөг тийм 그죠? ээ? 그래서 뭐 해열제 찾고 하잖아요. 그죠? Тэгэл халууны юм авчраал уудаг шүү дээ. 지옥에는 해열제도 없어요. Гэтэл тамд халууны юм гэж байхгүй. 우측 남다의 임도 없어요. Өвчин намдаах юм ч гэж байхгүй. 불로 영원히 태우는 고통을 받는 겁니다. Харин галаар мөнхөд шатаж түлэх тэр өвдөлтийг л мэдрэх газар. 그거에 대해서 가장 뛰어난 감각을 가져야 되는 게 구원받은 그리스도인이라고 할 수 있습니다. Тэгвэл үүний тухай хамгийн их мэдрэг хандах ёстой хүмүүс нь аврагдсан хүмүүс шүү 차 дээ. 타고 이렇게 지나가다 보면 За машин суугаад ингэ явж явах юм бол 사람들이 이렇게 보이잖아요. ингээл хүмүүс харагдана те. 여기 울란바토르에서는 더 많은 사람을 보겠죠. За Улаанбаатарт ирэх юм бол илүү олон хүн нүдэнд харагдана. 그러죠. Тийм ээ? 뭐 사람이 널려 사람이 굉장히 많은데 Одоо энд болохоор хүмүүс одоо маш ихээр амьдарч байгаа. 이 보면 За харах юм бол 무슨 생각을 하고 살까 도대체. яг юу бодож амьдардаг 저 사람도 저 болоо. 생명이 끝나면 바로 지옥에 떨어질 텐데 Энэ хүн жигсэндээ амь насанд төгсгөл болох юм бол там руу орно штэ. 이런 생각이 드는 거예요. 그죠? Ийм бодол төрдөг. 그냥 때로는 그냥 잊고 그냥 지나가고 싶은 마음도 있는데 Заримдаа зүгээр ингэж бодолгүй мартаал ингээ өнгөрмөр 정말 санагддаг. 보면 불쌍한 거죠. 그죠? Гэхдээ харах юм бол үнэхээр өрөвдөлтэй харагдав. 대적한다고 할지라도 불쌍한 거예요. 그죠? Үнээр урдаас манд юм эсэргүүцээж дайсхамжсэн ч гэсэндээ өрөвдөлтэй харагдав. 지옥이 얼마나 끔찍한지 모르니까 그러고 있는 거죠. 그죠? Там ямар аимшигтай вэ гэдгийг мэдгүй учраас эдгээр хүмүүс тийм байдалтай байна. 그걸 알려줘야 될 사람이 구원받은 그리스도인이에요. Харин үннийг мэдүүлж өгөх ёстой хүмүүс чинь аврагдсан хүмүүс